ya roh ya utrai. Ko himen ko para bait ha utrai Jesus Christ. Ngai ko blai ye pi baro ha ka kerteng jong utrai Jesus Christ. Ai bakan don ke jing suk ke jingin bat ke jing kemen jong utrai happy bat ki ing asem jambi. Bat ngakermen be ya ka jimpen kre jongi kanang yai bha da ka jing arab bat ka jing gerku ka jong blai bat ka jing dap jong men siam bakuit hala jongi iwei pa iwei. Piki kinabayid baro tasanang duai shirhem piki kon samla nang duai shirhem piki kimigi pa nang penkrek daga jinge bateli telan pa utrai unsa pensale shisha iapi iwe pa iwe ha uniusnem ha kasngi burom Pentecost. Ko himen ko para haginigis ni jaga jimpen kare ngidang persyang banyo i hakano ka dur umensiam bakuit ulaban yarap yangi hakano ka dur umensiam bakuit ulaban penkalai ni ka jingim mensiam ka jangi bad ngilayan kat henrius ni jang ka jempen kare bad menta pintip kat henriu tille ki ktinu bale kaba keren hangi syapang ka jingkar do jang mensiam bakuit syapang ka jingtre kang jang mensiam bakuit ha ka jingim ka jangi minta kasni ha ka ne kasni kaba kat henyu jang ka jempen kare jangi na ka benda kasni buram Pentecost ngako banyalam yapi sya ka shitti jango Paulus bakuit sya Ephesus kabasao laipo shitti Paulus bakuit Ephesus kabasao laipo what le ye kaban pensnosi ya omensi yang bakuit da obala shonshap hap yapi ha naga benda kasngi jingsius pa what le ye kaban pensnosi ya omensi yang bakuit da kabala shonshap yapi naga benda kasngi jingsius pa ko himen ko para kane kalong ka dakot kaba pensnosi yangi kaba penkendit yangi but kawai pat ka bindaru lada pipuson jilliyu pila banyo i ba umensiam bakuit ulong uwayu person uba don jingim uba don ka jingsno kumba don mangi namarngi nadu dangkina ngilayo jingi kai baha ubale ngidon laing uti person ubale upa ubale ukon bad ubale umensiam bakuit bad umensiam bakuit uwe naki person ha ubale bad bonsin ni perkat umensiam bakuit kabamot ulong kumkinja tiare en umensiam bakuit ulong ubale ulong person kabamot ulaban snow kumba snow mangi nagata kadao katino bele ka ongkom no umensiam bakuit u wat no pensnow si umensiam bakuit kabamot umensiam bakuit ulaban snow kumba snow mangi habangi don kijinge haba don kibri ki bele bein yangi haba kibri ki karen bein yangi habangi don jimpang ke jing shitam habangi don ke jing dot habangi don kino ki jing jar ha ke jingim jangi ngisngausi haba kibri ki tarais ni yangi ngisngausi haba kibri ki kinno bakala yangi ngisngausi haka juga dor umensiam bakuidru ulaban snow kumba snow mangi badena kata kadao haka tino bleru ni pule ujisu ula snowsi ha lord ka Jerusalem bale umensiam apojango ula pelong ya uman snow nakabenda ka jimbam kitkli jongka Jerusalem bat ki brio jongka Jerusalem temano bala pensnow ya jisu bade umensiam bakuit hapojango habang idon kano ka jingsnow nakabenda ka kamba bha kalong kawan na umensiam bakuit but umensiam bakuit ru don ru ya kamon kumba ublay udon kamon umensiam bakuit ru umon barabor bangin nang jan badu blay minta ko himen ko para nginang pai biang syakane ke dekot bandos ngarutu
Hadukat no umensiam bakuit ulaban snausi hapo jangi. Hakano kadur umensiam bakuit un snausi haga jingim jangi. Hato pipin snausi ya umensiam bakuit hakano kano kapor. Hato pipin kamen barabor ya umensiam bakuit haga jingim jampi. Nadu kapor pelaya baptisma umensiam udon hapo jampi. Par hato pila pin kamen ya barabor ne pi kambon sin pila pin snausi ya umensiam bakuit. Habangim kongo iya ka sur bawan na umensiam bakoy haba ngim kongo iya ka jingi kai ban im koi ban im jingai na ka pop ban pai no sha ubalong ka tolong janga jinga bat ka jingi sene haba ngim tre ban kala ka bamot nginang penso si ya umensiam bakoy nama umensiam usyong barabor hapo jangi tenteng hapo ki hinga sem jambi pensão si lese uppa haba pitam suning lese kalo ka pensão si ya uppa haba keren ya ketin ka ba penmong yaki lese uppa u penmong yaki kun bat katanga da ka jingle jompi da ka jinglong jompi da ka keren ka kana jompi bon sin ni pensão si Henry kaye ka por ni snow kemen hapo jongi kade badon ka jingyat le ya baro shing shisem haba ki kun rangkat bat kimi ki pa ki imha ki kongo iveya pa ki arab mar kaliang ki aburam mar kaliang te hangda don ke jingsu ke jinget le hakum kita ki ingasem Henry we na ki ingasem bastang bantam sneng ne bawandra ke jingjinja hangda kalastang ban rung jingsongsi kata ki ingasem kalastang ban jot kalastang ban pra namar Om ka jingyat li bat ka jingya burom hakum kita ki ingasem. Hangne ru kaju ngidon hangi baro laing ut ki person Henry habang burom ya umensiam bakuit hangda kalam rum ya ka jingya pait ka jingya pra. Bat ladang yim sashashkor bat kongo ya umensiam bakuit uns ngausi. Ladang yim kongo ya ka ba uhikai yang ibanle uns ngausi. Shumudur kim kum kanuksa pilong ubru pa ya jan badu chief minister jombi pishait kran badi pilai se pe yo pondro hakawai pat kasni pila pon yai pat pi cots no ba yai shaying jombi pat pila pen kare pen kromba bad pila shet ya bon jait ke jimbam ban ayawu nangda hakasni kaba pila bo ba undo wan jingo yapi pila krebha ula wan trum pila pediang burom yawu pila pasyong yawu haka parlor haka jaka syongkai hadimpat pisngo pidon buhon ki kamban pendep pila marai sharum shaneng haka taka porhi we parlo jombi upon yapi ban lay jingo yawu pat pila ong yagikun sa peit no o chief minister nga ngabun kampalat nga late no Badlase pila pa ya kishakri jompi ban late ay bam yawu chief minister Pipan pi bun kampalat pim don por ban syong badu ban ekran badu walada ba ulang parlo jompi pa jan bat pi uid bahaya pi te uns ngau kum no uns ngau si de ma pi pila kot ngau bahaya wo shaying jompi Henry utrying om don shu haba ula wan jingo pila pa syong yawu hoy pila ay bam yawu hoy Henry om don ga jingit kaba ude ben yo napi Pim shimla id yawu, pim shimla burom yawu, pim shimla don rangga badu, pim shimla snap yawu haba ukraine ye, pim pad don por yawu. Hoy, unsa bam ya kaba pila turwa, unsa lay pai ha ka por babiang, namar ula don udon ka por namar ulong bakraw batri. Henry unsa lay pai daga jing sosi daga jimbabe, uni uparalo ula kot yang jongu Henry shim don por. De kane kaju kadur ngile ya umensiam bakuit ru. Ngila kot ya umensiam bakuit lembaga baptisma. Henry ngishu pasyong yawu. Tendengi perkat oi ni don kamay bam yawu ngilay jingya seng. Henry kabang ngilay jingya seng ru ngim don por ban snap yaw try. Ngim don por ru ban snap ya umensiam bakuit. Ngibon kampalat kumbangi don gikam hayinga senjongi. Ngim jus ngap yawu. Habau persad yang iban kiana kapop ngingop shingop habau persad yang iban pen koy dia lade ngim jukogu
hakane ka dor mensiam bakuit usnau silenter tait hapojongi namar ngi baro ngi kit ya mensiam bakuit hendra ngim don por ban pen kemen yawu ngim don por ban buram yawu ngim don por ban shashkor yawu bad ulakwa bamangi baro ngin nang yajan badu Jesu ula wan ban ki kahayangi ula wan ban pasyaw hangi ke jing shisha hendra ngim jus ngam ye ke jing shisha ngim jus ngap ye ke jingi kai ke jongo ngi don la ka jang ka jingi kai ngi yai de ke lindi la jong ngi ngom haki pop ngi le ya ka bamde bad ngi pensno si bon sin ya mensiam bakuit ne kata ka dao ko kimen ko para mensiam bakuit kumba ong Paulus bakuit la shon shap ya pi naga benda ka jingsius pa kendra ngim chu pentre kam ya ka ne ka da ka shin ha ka jingim chu tengi don kam ban burom i ya mensiam bakuit ladang ikwa ba mensiam mentrai kam apojongi ngimde ben penson si sha mensiam bakui lese ha ke jingim jongi hado minda bon sin ngila penchao mat ya mensiam bakui bon sin ngila tamsneng yawu bon sin ngila ya de kelindi lajang haba u kadaw yangi kelindi bapha ko himen ko para ha ka ne ka jimpen kare jongi naga binda ka sngi borom pentecost inang rai court scam nado minda nginum penson si shu ya mensiam bakui nganum tams neng shu ya mensiam bakuit ngin shash kor barabor ya ka sur bawan shanga bangan ya ya kalindi ka ba ukadau ya nga ko trai Jesu ngis ngongu ya me naga benda ka jingi kai ka jame pa ya mensiam bakuit halar jongi sashasin da ka bor ba changu ba undo penke im ya ka met ka pa jangi ya ka mensiam jangi bangin dup kongo bangin dup shashkor yawu bangin num pensosi shu yawu lanoru nanne shakamat haka jingim ka jangi karko yangi penslay yangi ublay badon bor baro in karko yapi uppa bado kon bado mensiam bakoy amen.